Kay wala naman lagi mga asula or dakwit sa akong pispan diri nga gamay mga tsoy. Ay ako na ning hinluan diri kay ubay-ubay pod og dugay na puning tubiga ba nga nagpundo. Og pasalamat pod ko mga tsoy no kay nangabuhi man di ay pod ni akong mga buhing mga isda diri og kasili. Tirada tsoy, wa lagi. Pero naatay tirada ron. Uhay! Karong adlaw ay no manghinlo ay ko sa akong fish pan nga gamay. Ako na ning hinloan mga tsoy kay dugay-dugay nang po ni wa may hinloin niya. Nakita man sab ninyo diha nga ang tubig perti ng ituma. Kung sa layo magtan-aw ta mga tsoy, itom gyud sa tan-awon pero sa pagduol nako og pagkuha sa tubig, tin-aw pa man di ay pod. Tin-aw pa ang tubig mga tsoy pero sa ilawom ani perti ng hugawa kay didto man namilit ang mga hugaw sa mga isda og sa kasili diri. So mao nang need na gyud ni siya pulihan mga tsoy para dili pod masakit og mga matay ni akong buhi diri kay basin unya ba og dili ta maghinlo o magpuli sa tubig aning pispana mga matay ra sila. Mao nang ato gyud ni siyang atimanon kay hilig man nato pangpawa sa stress ba. Unya kung mawala na ang stress aw ato ning sugbaon kung magkaapiki na bitaw oy komedya ra. Importante gyud mga tsoy no nga hinluan og ilisan og tubig ning atong mga binuhi diri kay lagi gapundor ang tubig og stagnant ra ba aron pod mabag-uhan og malipay ni akong binuhi diri nya. O sa inyo makita diha mga tsoy no nakita ana ako mabinuhi sa kasili og tilapia og ikaloy-an pud ta mga tsoy no dagko na baya pud ni sila pwede na gud ni siya maluto og makalibre sudan ba. Amisa unya kay nahuman na matagkuha aning atong mga binuhi diri automatic ato na ni siyang hinluan og taman ba kay grabe na kaitom sa ilahang puy-anan. Pero bisan unsaon ang kuskus og bras diri mga tsoy no dili gyud kaayo makuha ni ilang buling diri kay nakapilit naman gud sa trapal unya mahadlok pud ko og akong kusgon og bras basin mabuslot ba. Mao nang naghinay-hinay og bras diha unya pagkahuman ako nang gibutangan og gisabligan og tin-aw nga tubig diha parang final ba aron pod mas mahinlo ang ilahang puy-anan sa mga isda. Unya gihinay-hinayan na pud nakukuha ang mang tubig diri unya pila ra bay dagan sa istorya no ako nang gibubuan diri og tin-aw og fresh nga tubig og nakahurot pud ta diri og tulo ka balde. Unya kay na ready naman gyud ni akong pispan diri og hinlo na pud siya kaayo ato na ning ibalik ni atong mga binuhi diri pagkanindo tan-awon sa mga isda og nalipay sila kaayo kay tin-aw na ilahang tubig syempre nalipay pud. Sumaura to mga tsoy no dahan kayong salamat sa pagtanaw unta nalingaw mo sa akong video nga bisag wa nay hinungdan apanitan-aw gyud mo. Ayaw kalimot sa pag-like, share og follow mga tsoy og bunal ra uhahay.